Okay, FM 101.7. Polo. Yes, boss. Eti say. Bacho nyame adome ho ye. Una wudi birthday na wo ba na edi ni birthday. Bacho me ba no. Pacho wadi say. 7 years. Bacho you. Oh, happy birthday to Akuapin Polo ba. Ni di say. Bacho your friend Mudaso Mohammed Yakubu. Di ni do so to bo na mention na me pese me che na de. Your friend say. Mudafel Mohammed Yakubu. Mudafel Mohammed Yakubu. Bacho you. The na any surname? Yakubu no. Yakubu. Na che say oba no ye Muslim. Me pacho you. Oba no ye Muslim. Me pacho you. Ba wo nye Muslim. Daddy. Okay. Akuapin Polo, ya who say o picture bi echo viral. Wo ba Mudafel Mohammed Yakubu ejina wanim wo ye naked na waso wo mu. O chia wo nsem na one ne kasa. Eye Photoshop ana say eye real picture na utwa e. Yo, abe pacho me da se pan say wa friend wo show you so say me clear na dwen na me clear about what is going on social media. Nyamisha bebre. Enye obia na be sa de we. Nyamisha no shira we tie fo nyina so. Amen. Na ene me ba no awoda. Tino me ye ma dwen so. Me to no ma konya ma bebre mu even me nyama me ba be wo no. Ensem bebre. Me nyame 2 months pepe na me ba ne papa ene na ebusia. Eko mebusia ho koye ne yefunu ho ade eje list se me wo wia na ma ye me ho ade eni adore ni nyina be ma me na tena 7 years na menyem ma no enso man kasa iti no me wo wia no afa de be ma ne ma me si wo hwe me 3 months biom asna ya ye ni ebe ye iti no mebusia se wo enya sa na mo be ka kire ye ti se mo hwe me 3 months ansana ma ware de na ye man embra ye nchen every time mo be ware na mabe warren and I was to you it no me ko me busin fie but every each no fitita ma no me ba no ya na brush me ba na ba to sad dream it's out of pain out of way no yaw no and I me ba ni try picture na me try no a message na me send here that can make people me call hot and say send you be think of what about message na ma send me say that chibi se me dade ja e da lo kwan so na me ba li twema na se obi abominate ma ko wia na ade because e common omutimi bo obi a hu naked obe me bit mini obi e bi enya sexual intercourse na ma pamo obe ma obi a na si abontin no mugu ni ma se naked nti na me ka che me ba ni si se da ti bi so li twem wo kwan hu no hu se me da wa de ja na me ni helper you should still see me as his mother and help me not to neglect me for me to pass through pains because I'm really going through a lot taking care of him. Okay. This is the message and this is the reason why I posted that. Okay. And moreover, no, I don't know me gari no ye gari ba ko. E gari fitama day one am e wo me be. Nti me bani just sabio me private partner dear. Be mu jasa. Na pita ni e try ni ponu. So the brown raw Fiji, I don't say. Me no food ni sepio, meja padeno, yede black toilet paper kata sunina. Saka me pese public. Ode mebao. O se ode salitape e kata onufu ene sebe. Private part. O private part no. Salitape. Me I'm not fan of long hair. Ebi o kamera video kana makasmiti ni amabokonro. But me person, I'm outside who me private part, me sideways, me show me find extra so. Mami busa question bi wa. Why na twa o picture no? Me that me photographer na twa no, no twa me pictures for 5 good years ni. Ti wo photographer ne de o wa hwa o private part ni onufu sa. Where only private part because into my egume so. If you to tell me pose na, the pose we no wa ba, no wa be twa. That is how we go about it. But what the sellotape etare onufu na no any private part. Let me show you. Na photographer na gina onu atwa.
me pacho you enti mi photographer ni hu aye fiti mi nsan e commerce hu komena enu ka no yo Akuapin Polo o story de waka yate o story how a oba no wo no ene oba ne papa onhwe ne ba no ene niema wa fam Nyankopon adom o de ne sa kakra obi a na o ye dancer e man crofo videos mu wa beji di ma sebe wanya bibi kakra na eye oba yi birthday picture o de abeto social media so all kind the story behind the reason why utramfoni no etia emra ewo ekwan bi so ewo mu se obade ohun o private part o naked a picture ewo fie ni ade but enyaba public etia emra. Okay FM 101.7